Soifua manuia alo mai o tala o le tae awa lau Samoa Entertainment TV. Ua whaatino ai le asole nei le palota mua mua le tumalo sa fatalua. Mua na tangata pensione mai e yaimana o ngatu mau. O le palota mua mua le tumalo e whaia le maoto le whakasai vai e. Ma whaasauni atua i loila na palota aloa ia. I le aso forai le nei le aso se fulo iulai. E o ane le taimin tapuni ai le stala mo matai tau vao le tumalo e na o le tolu lava waiai. E au fiai le fionga tu ia pu of watongi le toa, le ua suatanga aso, ma tole a foa lo salia sa ngā lala ni mata. O le toe fo iai o safa talua e whaatino lana palo tala i titi, ina ua fo iai leisi faipule le HRPP le fionga tu ia, e whaamalie le tula fono mo sonava noi le fas, whaatuatua i le atua Samoa ua tasi o taita ia le malo le teiminei. A o whaatalitali se teimi o palo tala iti e tu malo fale alili tasi ma vai maunga tolu, ai o le aso foreile nei, le palo tala i titi aloa ia sa fatalua i le moto me tisi inu suatia e whakasai vai e, fusi o le moto me tisi fausanga o le whakasa, sa fitoala o le whakasa ma muli vai o le moto katoliko. O le whalpalo ta whaapitoa e whai e le moto le toa salamasi nei songi le mobile booth o le whale mai o whatungao, ma mapui whangalele o savai o le mtanga ruengo tina i sa le longa. Ai o le palota mua mua le aso le nei aso lulu lona valo iulai o le moto le whakasai vai e. E ono whaapopo le sito ono se fulu mo na tupu o leo fau. Ile mtanga rengo leo pe awhai e pasi umal to ono sful fitu. Lea uwal au whaapito ai ile aso le nei aso lulu le aso valo iulai. E o atu ile whalea onga o leo i tafa ingata mo le siaki o leisi la asanga o lo whaanga solo ai ila tōu na talo sanga. O le la sanga lona tolu lea ua o iai e pe on whailoa mai e le fionga le sui komisina le au sali lo nomen tua whale meni. Io o umatuai la tau o whaamanuia ina mo le suenga o le maalosi o le tino. Ma ia vatu le ID o ofu ma se e vai e whetau i mol tole ninga whangu vai mas whaamalo stino pūlou ma le ofu sui. Ua whautua ina fo i le fionga sui komisina le vaenga lea e mawhai o na mau lo wawanoa. Pe atua i atu e au noa ma se mafu angata tau. O le toe whaopopo ai o leo al mtanga ruenga o leisi leo ana fufuanga alu mamao, fua ila na tupe whaasoso al tausanga. Mo le tausanga wha al tupe le nei lua olu fitu wa tofa atu le malo. Le ono se fulu 5 miliona wha se lau mo le valua fitu se lau tala ili mtanga ruenga o leo whali pui ma leo la toe fuata ina. Ma whaasoa mo ngā ruenga whaatino mtanga ruenga e wha alua ili whaasu 5 miliona tolu se lau iwa sulu alua fevalu se lau. Ngā ruenga whaatino e tu ina atu isi vaenga, sfululua miliona iwa se lau valu sfuluono a feono se lau. Mo le pulengo ngā ruenga whaatine i mui Samoa. O ngā ruenga e avea i masui o le malo e valu miliona ma le lua sultolu a fe lua se lau tā la. O le asole nei e siaki ai le tino malosi o le sili ai le ono se fulu na tālu sanga mo avanoa wha leo. Ine se o tā la ua toe wha mausali ai nei le ngā lulu e whaatasi o le malo Samoa ma le pulenga o le SPC, le Pacific Community ina ua awhia ai lo tātou malo. Mo le taimi mua le whaatonu awa o le SPC o iei nei Dr. Paula Vivili. O le fionga le suipa le mia muli pola na losa ale moli o ntali malo ai. Ina ua taunu i whanua le fo ita il vai aso nei. Ma wha aso ai i awanoa e wha awa wai le lango mo fufuanga tawa tina e Samoa. Ma wha aftaia le sao o le SPC i le atina ina o le tātua tunu. Le SPC o tau la mua i mea tau to mai whaona po nei au maila na fsoswani le atina ina o tumotu i lo tātou i tulangi. Le SPC sa masani o Leilua i lo na ingoa o le South Pacific Commission. Pol Komisio Pasifika, o atu le luas fulfitu o na totino e au fiaia tunu o e luas fululua le Pasifika, ma ona telitoli, whaatasi ai ma malo lo o alolofa mai i ai po donors e peo Australia, Falani, New Zealand ma Amerika. Lona ofisa utu e no mea i New Caledonia, ai oisi ona lala o lo oi Suva, Bombay, Port Vila, e au fiai mana tangata whai ngā luenga o lo ngā lulua ta apelo tātou i tūlangi nei il Pasifika. Wa fola le pūlenga le Tia Papata Art Center, le avatu o le pū o whewhangu i le Museum of Samoa, po le maotau mata anga Samoa i Malifa. O le a te umalu ai o se tasi o loa tau loa a Samoa, moa o onga ai o le whaafiafia ina ai o tūpulanga i le lumanai.
Mawhaafta iai le mtanga ruenga wa o ngale fionga ngalu malamana Stephen Percival o le tia papata at Sena Malana Taula Mua e toe fafangu mai lea fo I oa a Samoa e ala I mea fai faaili faaleanga I whanua. Ua Osef Sosoni tele le mtanga ruenga e puipuia mauna ia tū maanga a Samoa. Ai o le faawa o fo iai mo le pati patia e whanau fai mai le tunu. Le whapaanga na whamawina I le whelo inga na whailes freili taluaile stolu Julai. E to o whāto tino le whaaile mtanga ruenga wa onga le National Orchestra of Samoa. Ua talia e awaia o onga whaapitoa. E a o aile tā ma le vaneina o le pū ofe fangu. O lo whaafoe e le tia papata Art Center. E le ngata o le fausia o le pū. Ai o le awa o I fo o le feula mai le pū isu e maua I le leo malie ma le malu le whalongolongo. O au o le ola o lo ola lava. O le aunga le nao le polkalame o le vai aso le neil conferenisia le au so whalwhani lu o luono le kalesia metotisi o Samoa. O lo usuai I le loto ai avoka fonga ai fale ula. Peitai, I tau o mga masani ai tau sangata I tasi le asosai pei o na whaia I le sapati. Le lona 5 o Julai. Sauninga whaapitoa na mana tuai ma le loto whaftai to tino le au so wa femoe le whai ngā malanga. O e sa ngā lulue ma lima whaatasi tō whinga na wāl awai e le atua e ala le ekalesia. O le whailau tusi o le auto whalofani Marcelina e te wati tuyote na ia lau suafa o e wa maliliu. O le sauninga na taita ia le sungal whaafenga inga whaulalo le tipaanga le pristena le ekalesia me tisi. Ma whaasolo mai ai I le te talalo ia ina o le konferenisia le auso whalofani lua ono I le asonga fua file asono Julai. O le sauninga fo I le ane whaapine ai tō tino umol o uso whalfani wa ulia lo lātou ta I fitu se fulu tausanga o soifua. O le tasi fo I le oanga I whanua maasani ai le auso. Ua whaasolo mai ai loa ilse le asolua I mata upu mo le alualu I lumo le kalesia. Ai maise o le au nanga le auso I le atunuu. E pe o le tāpena ina o lana mea lofa I mauta ngāsinga se wha mama toto maasani ai I le atunuu. O le whai ungol vai aso e wha mai ai le fono le auso. Ai wha se e ane I le konferenisi tele a wha awhengainga mo le tuli loa ina mata uputawati na ele e kalesia. Ai o lana tusi tō whinga le ai lawa I le afiafi o le salvai sa fau. Ma wha amawai ai le konferenisi tele lua o lua ono. Ma lona wha atomuanga o au o le ola o lo ola lava. Tala nao tai au, Alo Samoa Entertainment TV ai tuli lo mai, tala yo vai whanua I le afiafi ana nei.